food packs iba't king DSWD ing tinggap na rin 1,000 pamilya iba't king Barangay Del Pilar at Barangay San Pedro king Siyudad San Fernando. ID report. Tuklo king 1,000 pamilyang miapektuhan ng albog, ketiking Barangay Del Pilar at San Pedro Kutud, ing midi ng relief goods, iba't king Department of Social Welfare and Development o DSWD. Penny muna ng dating board member Maylene Pineda Cayabyab, kasan metong ing nanay party list, Provincial Social Welfare and Development Office of PSWDO, ing distribution ning sahop. Balang barangay, tinanggap 500 family food packs, amaglamang abyas, delata, kape, at chocolate powder mix. May kisan metong muna man king pamagdake, dina Barangay Chairman Jerry Canlas ning Del Pilar at Kapitan Filipina de la Cruz ning San Pedro Kutud. Kayabe, dina Provincial Liga ng mga Barangay President Benji Angeles at City Liga President Elmer Manguera. Agpangkang Cap de la Cruz, maamabot na kano king 3 hanggang 4 tatalampakan ng katas ning albog, akirakalan king partiding San Pedro Kutud, kabang 28 ng pamilya ing midala king evacuation center king Barangay Lara. Samantala, sinigurat na lamang Pineda Cayabyab na misundo ing pamamiyasahop karengaliwa pang mangailangan. Balaos naman kano ing pamagmonitor ning DSWD at ning nanay party list king sitwasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.